salam menuju samba, samba lalu salam kembali. Ampun jurikan nan kami minta, samba tahu enggak keundangan, samba tahu enggak kadang bahagia. Suratan salam keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebrazi, manolah minyak mama yang kami muliakan, alim ulama, cajak pandai, benda kandung, urang sumando, sanak saudara yang hadir pada hari ini, yang beristimewa untuk kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan memohon rahmat dan ridho ilahi, hari ini Minggu 6 Oktober 2019 akan dilangsungkan pernikahan Hendra Susilo SPHI, putra dari almarhum Kasmar dan Ibunda Kasmaini, dengan Mega Mulia SPI, putri dari almarhum Kamaidika dan Ibunda Yunaida. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh calon mempelai pria Hendra Susilo. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam,
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق